Remake up the Ajuri Kamataya Bawing. India Myanmar Tribam we free movement regime Malayli Kawai Center Shorkarna Majukhaira. Manipur ambulance sirin ngateida law enforcement agency we carry kon limang raija Kawai governor na Chizumi Haira. Jampakli Armed Force Special Power Act Haimi Kawai Gugi Zone Center Shorkarli Po Haira. Lake Yangator, Ajeda Tangkhul Express we Pau, Ayonmazan Awungshi Chihui, Inabami Dalay, Pau Bing Mesa Inanganang Rumsa. India Myanmar Tribam Likabam Nabing Visa Mazangla Turi Kanung Kanwa Sakangasak Free Movement Regime Malay Likawai Ngaran Haira. India Myanmar 3 kilometer Trada Truk Aina Dangda Zatkapai Regime Jima Sangla Malay Limara Jihaira. India Myanmar border 1643 km kada Mizoram Manipur Nagaland Kala Arunachal Pradesh na Theresa da Theribam Ping Chili FMR Leida Kalena FMR hi 2018 kum India we act is policy li haugapokna Regime we azingli India maning aka Myanmar we miping na porter we aina kilometer trada through Kansang kapaina Kala ji zingkum akawi wang porter pass milaga visit akali hapta khanini pamngasaka FMR Chitang Mida Intyo Myanmar border fencing Sasir Haura Dalay Dalay. Fencing Zinkum Matitang Kaiwi Alungli Sem Kupra Dalay. Jihada FMR Malaylila, Tari Kamakanli Visa Zangra da Shorkar official Nahanga. FMR Lay Kamihi Insurgents Group na si Jinwida Indian Shong Adek Kakasa La Myanmar Aina Yam Gushok Mang Maningla Illegal immigrants Aina Nishari La Sinale Nutumda Gasa Kamkui Kawai Gasana Chiam Indo Myanmar Tribam 300 km kada Advanced Smart Fencing System Hai Kawaiwi Tenter Process Haupok Hairachi FMR Haimi Lui Kawai CMP Ren Na Ajakum Pi Gajang Central Shorkarli Po Hairisai Manipur Aina Myanmar 390 km kada Turi Kasaji km Tarashi Kamang fencing Satatara Chidalay. Manipur li ambulance kari kon ngadehang Aina Shijin Kawai governor na Chizumi Haira. Ambulance kari li shikajin Syrian Aina agency katewi kari kon ngarai jada yari li buk ngaba mashok Kawai ambulance kari wi Syrian ngateda Shijin Luji Haira. Gala agency contain la bullies aina law enforcement agencies we carry conning raijada masing lu jihaira. Manipur governor na Chizu Kamili Kahang state we law and order situation sakta khalai atam hitaran ambulance nala police law enforcing agencies nala sirin raijada sikijin hi yarili bukanga palenga sakhawa. Jihada sada ambulance kari ping na police and law enforcing agency we sirinli mangari kwai kaso haira. Manipur at Kamradling Asungda Kapungbam we aina State Police Force Krishok Mi Kawai Kala Tampakli Armed Force Special Power Act AFSPA Haimi Kawai Kukizo Group na Center Shorkarli Po Haira. Kuki Tribe Kachung Abamli Committee on Tribal Unity Kala Indigenous Tribal Leaders Forum na Ajahon 24 hours shutdown hot Haira. Shutdown chi State Force Limuring Kapa Pongashok Kala Atumli Krishok Mi Kawai Kasana. More kala ring anai tribal kapan abam we aina state force matailak aina kamantos pingli kuchimi kawai center li po haira achum na gahang abam chili state force tangda leilaka aina tangda chingri kahai makwira lakmara Manipur we situation hi Indian Army na ngasung kawai kathak we alungli tampakli AFSPA imbo samiluda committee china Union Home Minister Amit Shah li bo haira Kanita Chongzaling John Kikachi Mataila Kahai Pekar Kwimida Hunpun Shaiza Shang Puraina Class 10 Aina 12 Career Guidance Makokmi Haira Career Guidance Ranye Chili Little Angel English School Linkakavu National Commission for Women We Advisory Committee Member Soso Shaiza Wishim Tangre Yukruli Rumia Yukrul we additional SP Rinting Hongchi na Matrimida Ot Kasa Hot Kanawi Terkar Kasa Maram Hangchiteya Hongtrina katam nao pingli kachujia ningrin lay kawai kala kakang kaho hina kangache kwirami kishop maram kasatsanga.
Ranye chi avu ava pingwi wangla Kaishok mi the Pungyo Baptist Church we associate pastor Sat Trukui Shinawi yang kala atumi matai makeup kache ot ngarun shimkur kala society kasamwi maramdi lungsan lak aina kasat sanga Mirinwi kangasung karali ngarar shap kawai vareli kangava pina kamataya na kachila Sat Trukui na machan sanga Career Guidance Ranye Chili Class 8 Aina Hapok Laga 12 Wikatam Na Ping Wazanga Ning Hagda Zatwa Kawai Kagazum Tui Kala Tamkui Shukui Gahai Chili Ichachali Ning Sangda Lui Ramli Kapanga Kui Maramli Hang Chiteda Practical Advice Kamiji Na Katam Now Ping Tui Kamai Li Rinda Atumi Shongza Gahapli Ngasung Gashap Tangmet Dipsang Kami Adam Ngasaya Hunpun Shaiza Shangpure Apong Aning Anang Sakorali Regasang Li Saglak Aina Krida Lyric Wikatam Bishimang Maningla Kalatawi Regasang Kala Kangasha Pila Kamataya Sada Garrier Guidance Shi Zinkum Kachida Makok Mipok Kahaina Itumwi Mashunli Compromise Musa Pailak Manada Alfred K. Arthur Na Yari Li Kasathaira Janporhi 44 Ukrul Assembly Constituency we former MLA Alfred Kangam Arthur na Pungcham Kuwi 2024 Kumtar Kamayon Li Masowo Sada Kamatui Li Kahangna Kuchiwi Kumtar Ranye Li Pungcham Baptist Church we pastor Reverend Timon Wivana Tanda Yarui na Alfred Kangam Arthur Kala Hetman Pungcham Ungnaungam Horamo Wivang Seha Samia Mga Pekar Kwikawai, Gagasad, step forward or you will fall, Kachitri Azingli Ranyeji Pungchan Kutam Nam Yer Ngalalong na Makokmia. Ranyeji Matwida, Alfred Kangam Arthur na Yarili, Ichachawi Mashunwi Wang, Naningtit Kawai Kasat Sanga. Itumwi Mashunli Kiewung Kieva Kasama Lay Paimanada, Intiawi, Constitutionally Mikahai Mashunchi Sijin Kwikawai Kasat Sanga. 1972 we aina itumna apong ngatadayda we mashun sampang ran masampang lara kahaina da former MLA China hanga rakara adamila khia ka khamai mirinli okti kawai mashun wi wang khangning hi itumwi saran na da Alfred Kangam na hanga anaya really gagasir aina ngso da sheshilaga pamfushika khia ga mirin okti shikala da khangahan sai itum Kaling ning kala gaji matalak aina pap gada darkar sai kala kamashung shongpong mak zatwasa da gasat sanga Sakarar sakashap la take a quitam queen a dang rock serada sakangi kala saki kaching a dang rock serada Alfred Kangam Arthur na majan sanga Alfred we amak nakalan we MLA Dr. Kegre Homi kala AHTA we President John Miraleng na Ranye Chiliwa zanga Kami shimaling rock kui pungchamwi awunga ungnangam horamo pungchamwi chairman VDC pokringam payre pungcham shinalangwi president Myre la payre atung tangwi kernau bing katana bing la azing tang pare kahar longna kuwi ngavaili lumlak aina welcome sakwiya pungchamwi miping na otre kapung kala thangre khanga hai sachitheda nitreji maju shokmai ngasaka Pungjam Kumtar Nidreji Tarao Tari Kanili Kupsanga. Tangkhul Shinawi Ngajali Kuresa that Margaret Elva Luili Minister ordained Sami Haira. Margaret na Tangkhul Baptist Church Association we Alungli Kureshina Minister Ngasa Haira. Ali 2016 we September P Tarik Trada Maditang South Winnie Baptist Church li ordained Sami Gahaina. Kalaji TPCA na Majut Kami Ranyeji Ajagajang Dainem Baptist Church Li Kwikaya. Margaret Elva Luihi Dainem Kui Reverend Dr. Ungrisova Lui Parevana. Reverend Ungrisona Santa Clara First Baptist Church Li Senior Pastor Sadalay. Reverend Dr. Margaret Elva Luina Gahang Ana Zingkum Magud Krista Wi Pau Hakashok o Tsara Gahai Varewi Sokami Manga Aina Sakashapna. Teoda Haupoklala Hakmai Karkaji Kangaran na Atumli Maraida Lekaji Hitam Kuyada Reverend Margaret Nahanga Arihon Reverend Dr. Margaret T. USA Californiali Kalei Santa Clara First Baptist Church Li Family Life and Discipleship with Pastor Sadalay Margaret na USA Californiali Kalei Berkeley Schools of Theology Li Teaching Faculty Sada Zangdalay
Reverend Dr. Margaret L. Valuina, Berkeley Schools of Theology we aina Doctor in Ministry Kupkwe, Northern Baptist Theological Seminary we aina Master in Youth Ministry Tamkwe, Indiana University, Purdue University, Fort Wayne we aina Licensed Teacher Sakavai T2 TMA Kupkwe. Ana Rida Sociology Tamsaya, DPCA Ordination Committee we Chairman Reverend Chona M. Solona Tenem Ranye Chili Vazangda, Tangkhul Shinao Ngachayli Minister Ordained Sampang Retwiguji, Margaret L. Valuina Ngasaya da Hangsanga. Ranye Chili DPCA we Ordained Minister Tumrashikana Reverend Dr. Margaret L. Valui Wangsaya Samia. Minister Ordained Sami Kahai Machut Kami Yarili, DPCA we Executive Secretary Reverend Dr. Matotmi Vashana, Waushokmi da Reverend Dr. Margaret L. Valuili Certificate Mihaira. Thobal District Lilong Chingcho Li Khangagap Ochot Kishokwi Maramni Ngatingkawai Manipur Shorkarna Special Investigation Team SIT Semhaira. Tarik Akangaya Lilong Ochot Chihui aina Mawon Satwi Gahai Machine Panga Gahaira. Thobal Senior Superintendent of Police Rakesh Bawal Awi Atishurda Special Investigation Team G Sub-Divisional Police Officer SDPO MT Riyajuddin Shah Nathanra Investigation Chihui Kishok Kazang SP Ling Atorangazin Chitei Palungra da Chizumi Haira. SDPO N. Suraj Singh Inspector Masot Kala Sub-Inspector MT Anwar Hussain S. Pubon Singh Kala N. Thomas Singh Valley District Li Service Sada Khalai Atum Pro Panel we Member Sada Zanga Lakashong Mawon Satwi Gahai Pangawi Pungjifu Lilong Jingo Li Kwikami da Mitara Kawazanga Kakanang Sikafuli Kangarum La Maite Aina Maite Pangal Kamashitli Kakatom Chiteda Pung Chifu Ranye Chili Maite Long Now Bing Nawazanga da IT Bao Sampanga Ochot Chui Maramli Joint Action Committee JAC Aina State Chorkarna Mia Kangarok Memorandum of Understanding Shoi Sahira MOU Chui Atishurda Mawon Satwi Gahai Panga Kala Zakshilak Aina Sadza Gahai Katumwi Nanai Makeup Kache Te Sali Shorkar Otmira Kala Mawon Satwi Gahai Shimkurdi Lupa Lak Tara La Zakshilak Sadza Gahai Kani Jili Lakani Kala Sadza Gahai Kateli Lupa Lak Aka Damira Damia Haira Ochochi Proscribed Revolutionary People's Front Na Kasana Gachi Shokhaira Franchina Gahang Nishari Lay Kalon Ngasam Kawai Gakamli Maheng Sang to the drug cartel round up Gasal Mission Li Gashok Naji Manipur Li Ajagajang Mi Trada Gatum Satat Gahai Maramli National Human Rights Commission NHRC na State Chorkarli Notice Mihaira Yari Li Kangakwi Ot Ngarut Paningung Kawai NHRC na State Chorkarli Notice Issue Gasana Maramhi Tengnobal Lay Tuli Mitrada Gatum Kaptat Kai Ochot Li Kahangna Police we Atishurda December Kyon Tarik Matitang Atum Trada Gatum China Kuki we Apam Li Vazangda Village Defense Volunteers Pingna Satat Kahaina Maite Aina Kuki we Rot Kamarat we Aina Tangzimi Kali Chungmai Twida Mi Tikasang Lay Tu Ochot China Ngasaya NHRC na Ochochi Malung Gaza Ningli Sheikhut Kangasak Ochot Akana Jihaira Chingri Hai Kawai Yangasang Li Law Enforcement Agencies Kala Force Deployment Li Kashoy Kawat Kalai Wivang na the Human Rights Commission China Hangsanga NHRC na State Police we Kare Information Report Kala Jikata Ochot Mashok Li Kawai Pekar Kakwi we report Bohaira Officer na Gahang Manipur Police na Darkar Kasa details Kala Ngahan Kaka Misang Haira Chia Ka Chili Lang Kamay Pao Mamimana Kumtarwi gives Sada Chief Minister and Piran Singh we Azingli 44 Ukrul Assembly Constituency we Beneficiaries Pingli Old Age Kala CM Widow Pension Card Yomi Haira Chi Aina Ngaso the Labor's Department we Azingli Labor Card La Yomi Haira Welfare Scheme Pingchi Ukrul Constituency we Shimkur Hangchiko the Kaniling Ran Mia
Rani Chuli ex-MLA candidate PJP Li Kakatoma Somadai Shaizana Kasatsangda CM Piren na Kapungwa Kakashung Outreach Mission We Welfare Scheme Ngatate Tami Kahai Kasali Ana Sharu Kakui Kazang Sam Kapangwi Ringapa Pongshok Ka Ukrul District na Infrastructure Development Kala Project Kachungka Chief Minister and Piren We Azingli Sampanga Da Shaizana Hangsanga William Pettigrew College Kasem La Mangawalak Aina Zatalai Kachila Hangsanga. India we COVID case Madai Kasang Taikwi Haira. Twikahai Pung Maguda Matili COVID-19 case Gater 760 Sampanga. Kala Kani Mawan Satwi Haira that Union Health Ministry Nahanga. Mawan Satwi Gahaiji Akana Gerilawi Akana Karnataka Wimina. Ministry we pao atishurda Wednesday yaw thang Mawan Satwi Kahai Panga report saya. G Karnataka Tamil Nadu Kala Punjab we aina avuvu Kala Kerala we aina Khani Zanga. COVID infection Gatar Ngurum Kasangwi Machine Chungmei Lala active case Suita Haira. Yaw thang active case 4,440 we aina 4,423 Dahaira. Indiana 2023 May Karam Tariq Trada Chikoli COVID case 865 Qatar Chansanga. India Li COVID case 2020 Tarawi Aina Shan Kapok 4 crores 50 lakhs 15,843 Kahaira. Mawan Satwi Kahai Ngurum Ser Laga 5 lakhs 33,373 Kahaira. COVID Agu Ayur Qatar JN1 subvariant Hi Omicron subvariant PA 2.86 Mani Aka Birola da Gohowi Aina Gashokna G. COVID Agu Yur Qatar G India Li Kerilawi Aina Theri Kappa. Indian SARS CoV-2 Genomics Consortium INSA COG we Atishurda Kerala Kala Karnataka JN1 variant case Ngayamai Kaptalai. Variant case Chi state Gatay Delhi, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Telangana, Odisha, Gala Haryana li Sampanga. COVID Gazat Gazalaga Pakwi Kahai machine 4.4 crore Kahaira. Pakisang rate 98.81% li Laydalay. Dela Samkapang Atishurda India na COVID vaccine 220.67 crore dose Kapmi Haira. Latluida Achiwi Kamataya Baubing. India Myanmar Tribam we free movement regime Malayli Kawai Center Shorkarna Majukhaira. Manipur ambulance sirin ngateida law enforcement agency we karikon limang raija Kawai governor na Chizumi Haira. Dampakli Armed Force Special Power Act Haimi Kawai Gugi Zone Center Shorkarli Po Haira. Achui pao hiling jang haira pao nganada klay na tumsay korali ring kapakala kamahai zimik shong sa sereno.